ام زیاتر لسر و مجار راد واسطه تماشاوان هیجا و دکتور خالد جبر ماموسته زاگون ناو دولتیش باجار حسا کیوال لگل مبه دم باش بریز خالد زور سپاس کمش بوه در فتح هون وکه حقوق ناس دی کیجان آلی دا لوی رشنویسا دستور سوریه دخوینن تایبتی کو ته گوتن ناو کومار هر وکه خود دیمنه ناو کومار عربیه سوریه دیمنه و ده همان دمه دا فقها اسلام جی وکه لیوگرا سرکش بود دستور هاتیه پجرانده لگوری او رشنویسان ها که هاتیه حاضر کرن لالیه که دینجی پیک هاته انگل سوریه جه خواته دا ناکرن او رشنویسه که به وی آوایی کشبو ولاته که وکه سوریه هاتیه آمده کرن چه دبه گلو هنتکارن چاوا بنرخنن دالیه حقوقی دا بله دم باش و تماشاوانه و هجارجی شخوا بگشتی یعنی جدو و افرش نویسا دستوری هاتا را گهاندن ده بشوی قانونی ده یعنی راستی حیانا جی ام بیجن تی کسی تمثیل ناک جغیری یک مکونی گوگت هندره سوری دیجی او جی لگوری پیوانی با یعنی ام بگرن دستورا یعنی سوری دم بشار الاسد يعني اول لگوری پیوانی يعني بارتيا بعثرو لگوری مقاصات وی هاتبو آواکره يعني انا جي ابنا دوباره يعني عين لگوری کسی لگوگ ده سلام دارن ایرول شامل لگوری پیوانی وان هات یادانین تو کسی سوری تمثيل ناکه تو يعني نتو مكونات هندره سوري التمثيل ناكد تاني يك رنجي دكه بهنا ديمقراطيه شبه دستوري نايه بهنا ازاديه تيدا پیدا نابه يعني نلغوري قانون ناب دولتي بگشتيه نلغوري زاغون ناب دولتي مخالف جهنك زاغون ناب دولتي رجي بگشتي بتايبت يعني او زاغون ناب دولتي اتصال 1966 هاتيه داري اگه تکیز دکه لسر يعني ما في سياسي وجواكيش بو يعني جلان وخلقان بو الدولة رنگرنده يعني ام دبين إيرو دستور سوري يكسر او مخالف جوان بنودين بو جي خد قانون دولتي دگرنج تش نهاتيه غارتن ت بيفانجير نهاتيه غارتن تكفشي آلیه آزادی و دموکراسی تجی سوری نابد يعني الجوري بيفانين جو كسم دسلا دار الشامي يعني يا او يعني اساس اوجي كان مكونات هندوري سوري ككورد كان شركه كان سوريان ها باشا جلکی باشا برس خالد جبر اگر کو وینا پیکاته سوری هاتیه پاشگاه کردن اویک ده باندور نینیین چاوا به دست بروجا گل سوریه ده باندورن چاوا ل موزاییکا پیکوژیان یا گل سوریه بکه اگر تو دنگ مدبیس برس خالد خویای کو تکلیا مال گل برس خالد جبر هات برین بله تماشاوان هجا مدخست او رشنویسا دستور بینگهین کو دو جالی دستلات شامه و هاتبو پجراندن ایدی کو اوی وکه دستور بینگهینج بو سوریه وره پجراندن مخاص امزیدتر لسر باندور نوی نینی گوتو بیش بکن گلو د پنجره حقوقی دا چاوته خواندن حقوق ناس و یاساناس چاوال و بابته دنرن متخاص امزیدتر لسر و مجاره لگل دکتور خالد جبر گوتو بیش بکن دکتور اگر دنگی من دبهیس خویای پرسکری کرد پیوندیه ده های مخاص از وی که جوان ناس بکن اگر وینا گلین سوریه دوی دستور بینگهین دا نی قبول کرن و دمه او بریارین تاکا کسی وکی که واجی بحث کرن ده باندوره که چاوله موزاییکا پیکوژیانه یا گلین سوریه بکه بله شوية يعني ام دزانن انها روشا سوري تشاوي وتشا اصدر درباست بيجي جمله يعني علويه جوغراستي قتل عام كيت جمله درسيا جو هردم دبر تحديد هردم تحديد سر كردا هي يعني اب موزايكا جو دندري سوري دي ايلو جو خب هيدان كده دندري دستوري ده هلبت ام برفا يعني خراكرنا هندري سوري ده يعني خويا شو ديار جي جو حكومتها دستلادار جو انها الشامي او غافين وي برف خراكرنا سوري بقشتي بيشوا دبينن يعني قد اب دستور الجم
بشي حري مزن جي خلق سوري نهاتي قبول كرن وده اصلا نابدولتي جي نهاتي قبول كرن ونلقوري بيفان وقانون نابدولتي جي شو يعني عيني تشقو قدام بحث بيدا دبو ده عيني تشي عيني دستور جي بيدا دبو او حجدكن قد بيجن افرش نفيسا لي روجا خوش سبيد خوش يعني قدرش نفيسا ده مافدين باراستن شو الدستور دائمي دي جسبه هل بتمافق كسي ناي باراستن يعني بانغا ما او يعني اف رشنفيس بسكراندن چرگو او ها جلك باشا برس خالد جبر بدرفتا تبع اگر بدرفتا تبع پیوسته دوی آلیدا گلن سوری جبو ردکرنا و رشنویس تکوشینه که چاوا پیک و بدلمشاندن تایبت هون وکه پارێزەر هون وکه یاساناس دوی آلیدا دکارن تکوشینه که چاوا بریک بخن بلش خو يعني بريجي ما تكوشينك مزن لدجي اسد داو مشاندن افتا كوشين جو هر بردوام به حيا ما في هر كسي جو قد هندري دستوري ده بيم سوغر كن قد نابي يعني دستورا يك رنگ دولاتك 14 ساله جبر قدانيه كي مزن ج خلق وي به باغو دايما شاندن و ايرو امورن دسلاتك نو يعني راستي يعني نابي جمهوريه العربيه السوريه يا راستي يعني دين السروك سوريا راستي يعني قانون وزاغونك تدا بيدا بن شريعه الاسلامي بالتقاليد كي يعني مصدرك اساسي مصدري جبونات التشريع وجبو افاكرنا قانون قد اداكشنا يعني ناي قبول كرني يعني كاني ما في كردان كان ما في سوريانا كان ما في درزيه كان ما في علويه قالوا ايرو دوبارات يكتك قليل خو تماشبك گوری پیوانی خو کو دستور دینه ابا وینه قبول کرم بر خدانه کی مسج له بر به مشاندن لتجي به مشاندن افجد اصلا قانوني يعني بدولتي جي بله هل بتشابه حمو اصلا دولتي لسر سوري بكريه يعني وام دزاني بر بالبكرنجي ودسلات انور دوجي علويه جي بيك اني دوجي سوري درزيه جي و بيفاني وان دوجي كرداجي تن ديار كرن شو هل بتجي قادنا دولتي حياة انها يعني او ت شرعيتك مازال لدى دسلات شامل والدجي ويجي برخدانك بهم با قانوني وور مشاندن جبوم كرنا ما في حل مكونك جو دري سوري دو حرب كاتيك جو يجي يعني جو اف دستور نينكا خلق سوريا هاجر بكاتي خدي ده بيدا نكن قالوا او تشلو سبيد هندري خدي خو غريداي في ولاتي ببين يعني جيم مخابنيه جو ايرو جو دستور كور نفساندن جو ها باش جلك باش دكتور اگر ديسان يعني شو هري داويه جي اس خازم و پرسه جواناس بكمنها ام لاليه كي تف يعني ام تبل سرويه كي نقاش كنكو ما فين جل سوريا جوان هاتيه به پارکرن لیلوه درجی تایبت جسال 2023 و دمک و ریوبریا خسر پیمان خویا جواکی را گهاند ام دیبینن کو تمام پیکاته سوری به هفدورا کاروبارین ولات خو کاروبارین باکور و رجلات سوریه بریک دخن اف سیستم آنها کل باکور و رجلات سوریه هیا پیکاته سوری تف دکارن سودک چاوا جوه پروژه پیک بینن کو هر کس تایبت عالیه یاسایی داشی جه خود اگر او یک کارش بو سوریه ببین نمونه که چاوا با کرتاسی هری داویه امتخازنویه که جی ناسب بله شو اجدو ایواری بهنک يعني كفتو قودنا برا موخل كيمي سوري الحرد السوري دي دريا اونلاين تشيبو ما قو ايرو يعني هبيمانا جباكي قود دبر ريبريا خسر دو قود لي تماشا بكي الراستي الجده دستوري بو ايرو السوري تين بيصادن تشيتر والجم خلكي بهتر باوري دغري وجي دغري يعني او هبيمانا جباكي بلكي دبر اخوي بچوك دي لدكاري حمو خلقو بيكاتي سوري دنابا خودي جوجل دبر باكور رجلات السوري جيان دكن ده بيز يعني قابا ديروكي بش بو ريبريا خسر وراستي يعني هاجر ايرو ريبريا خسر وها بيمانا جباكي قمينا قرقرتن او جي تشارسريه جبو خلك سوري حمو جبو حمو بكاتي سوري يعني جوج ايرو هاجر تخي ميزان كده دستور جو هاتيه رشنفيسا دستور جوجل سوري هاتيه
دانی و هپیمان جواکی و هپیمان جواکی بهتر چی خود دلی خلقی بگیره و چی باوری جم خلقی بگیره بهتر و چند گو همو کس دیده هم بیز کریه ما فی همو کسا دهندره هپیمان جواکی ده عادیه پاراستن حیات داویجی شخوا اجی یک جی انوان انتامی گو تبلی آوا کرنا هپیمان جواکی بوم جی کیف خوشی بو جم خلقی و ایرو جی یعنی گو که گدهندره سوریه پشتی ده یعنی به مساگر کردن گو هپیمان جواکی بفنی نکا دستور سوری گشتی و هر کس وی قبول بکی و کس دستور و رشنویسا دستور سوری گو که الگور بیوانه یعنی بیوانه دستلات داریا گرشامه هی الگوری بیوانه وان هاتیه دانی قطعا نه قبول کردن چون گو انفیجی ببیشن یکسر یعنی گو قانون ناو دولتی بهتر جی خود هندره حمود دستور دیگه يعني ام ببینن بری گرینا مدنا برا يعني دنافاروكا دستورا شامي هاتيه داني تو سند قانونا ناو دولتي ده پیدا نابه تماف و ديمقراطي جي به ناويجي جنائي قطو هنا قبول كرن و دم بيت برخدان كي قانوني و جوابي تبدت بمشاندن جبل او نجيه رازبوني يجبو خلقي بشتي بله گلک سپاس بو دکتور خالد جبر ماموسته زاگون ناودولتی کوش باجار حسکه لگل مبوی زور سپاس بو و درفته بو وان نرخاندنین هجا